6 डिसेंबराक अडफड्या बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाक जाल्ल्या अग्निकांडात 25 जाणांक मरण आयिल्लें. हे प्रकरण बरेच गाजलें. पुलिसांनी कारवाय करून प्रकरणात वाडटा 13 जाणांक अटक केल्ली. 2.5 म्हयन्या उपरांत पुलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलां. अणजण पुलिसेन पट्ट्यो 4150 पानी चार्जशीट घाला. चार्जशीटात बर्चाचो धनी सौरव आनी गौरव लुथरा, अजय गुप्ता, मॅनेजर रवी मोडक, जनरल मॅनेजर विवेक सिंग, ऑपरेशन मॅनेजर विजय कुमार, गेट मॅनेजर पियांशु ठाकूर, बार मॅनेजर रघुवीर सिंघानिया, हडफडे पंचायतीचो सरपंच रोशन रेडकार, हडफडे पंचायतीचो सचिव रघुवीर बापकर्डे, इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीचे मयूर गोलवाळकर आणि मोहम्मद अफीफ हांची नांवां चार्जशीटात आसात. चार्जशीटात 306 साक्षीदार जाल्यार सध्या सदोश मनुष्यवधाचे कलमूय लायला. The police have filed a charge sheet. The charge sheet copy will be given to the accused now. So altogether 13 accused are made as a accused. So the court will serve them the summons, and then they have to come. Others have to come and take the charge sheet. But whoever in custody, they will be given the copy of the charge sheet, and then the process will follow. The charge sheet is more than 4,000 pages. So we have not gone to the charge sheet. Almost 13 accused केला. Some accused are not appeared. So जे कोण आसा तांकां कोर्टान चार्ज शीट कॉपी दिला. And next date will be scheduled for appearance of the remaining accused. आणि थोडे जे एब्सकॉन्डिंग आसा Absconding एकटोच आसा, that is accused number 4. बाकीचे चडशे appear जाता आनी 2 जाणांक कोणाक बेल गावना. One has been not been charge sheet. So आमी चार्ज शीट अजून पळोवंक ना त्या खातीर. एकदा चार्ज शीट जाली की आनी फाल्यां आमची बेल ऑर्डर आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.